Phela umthakathi wesinye isikhathi ubuya akhulume kube ngathi udakiwe. Ngiyamangala ngoba akaphuza kabhemi. Kanti udakwa yini uphakela umthakathi ngoba zikhona nje izinkulumo zakhe ukuthi mawuyilalela uzokuthi udakiweke namhlanje uphakela umthakathi uphuzile. Awungitshele phakela umthakathi mawuthi wena you will create 1 million job as ubani. Wena uthi uzocreate imisebenzi e1 million in 6 months time towards the end of this year. Uzocreate imisebenzi e1 million njengobani? Ubani wena? Ubani mfoka ndabandaba? Ubani phakela umthakathi ngoba wena umfana nje wakwaNongoma ongelutho nje emphakathini ngaphandle kokuba insizwa emobilizer ezinye insizwa ukuthi kuphushwe lento yobunsizwa kuphela nje. You are nothing engakwazi ukuthi icreate amathuba omsebenzi ngoba nawe usadinga umsebenzi kwayiwena udinga umsebenzi ukuthi uyosebenza phakela umthakathi. Sometimes wena phakela umthakathi ikhona lento ekudakayo angazi ukuthi yini lento ekudakayo kodwa yona ikhona into othi mawuyidlile udakwe. Uyabo ukhuluma lapha yana uthi wena uzohambela amazwe ase-Afrika amazwe alamakwerekwere esiwaxoshayo la eSouth Africa uthi wena uzowalandela emazweni awo uyozama ukwamobilizer masimba manje la uphakela umthakathi. Wena phela umthakathi uyayibhema insangu wena emakhoneni nje ngiyakusola la ngasensangweni ngoba zikhona izinkulumo zakho oyayuthi mawuyikhuluma kuzwakale ongathi kune element yensangu. Uyabo uzwakale ukuthi engathi kubhemileke namhlanje. Even ngisho lapha mawuhola insizwa kuyakubonakala nje amanye ama-actions anenswebu nje yensangu ubone ukuthi sekunomtsangu-ke lobo sekunogufti kubhemile manje uyabona sekwenza kanje kubheme ngempela futhi kubheme le yamahashi. Uyabo ngiyakhuza-ke mfoka ndabandaba njengengqwele yakho ukuthi yehlisa baba yehlisa remain nje kwi-level yakho uremain kwi-position yakho yeka ukuphapha yeka uku-exaggerate yeka ukukhuluma kakhulu kuze kweqe kade.